Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden görüşçüler, hurmatlı bizden kattalıçılar, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, Ноқаттабыз. Ноқатта Набижандын туғандар кезектеги тайлары. Кезектеги жаңы чекчең деген тайлары туғандар чыгат. Азыр бир канча тайды көрөбүз, достор. Ошол жерден өзүңүздөр жанагындай тандап тазасын туғандар алсаңыздар болот экен. Сиздер үчүн выборду коелу туғандар. Биринчи номердеги ушул тору арканкы эки бутак, алдыңкы сол буту жана кашкасы узатасынан кеткен ушул жаш өспүрүмдү маалыматын айталы туғандар. Анда Набижанды сөзгө тартып туғандар мүнөздөмөсүн берели. Набижан, ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Набижан кандай? Жакшыбы? Biz peki. Так. Алыстан сүйлөшөрө окшойбуз, а? Кеп, чашла. Кандай Набижан? Тынчсыңбы? Кудайга шүгүр. Өзүң жүрөсүңбү Набижан? Ооба шүгүр ака. Тайлардын күчтүүсүн тандап коюп. Бунун башкача окшойт, а? Сапсым өзгөчө тай. Eski тай ака. Эски экен, а? Через Чересүр. Бул ат канча жашта, Набижан? 2 жаш болду ака. 2 жаш эми болду. 2 жаш эми болду. Жа, багылып тура, мощный болду. Сапсым сол. Эт сонун экен. Бул каяктан келген тай? Кандай порода? Россиядан келген ака. Россиядан келген. Минги эмеспи? Жок, сапсым азу. Азо, а? Перский. Мына туғандар, азо тай. Қараңыздар, азо кунан эми болуп тур. Мына ойногонун карап коюңуздар. Кудай кааласа кимге жаккан болсо Набижан номер алдыга коюлат. Азыр бул тай боюнча дагы кенен маалыматты алалы. Бул качан келген, качандан бери багылып атат? Келген эге 5-6 ай болуп калды. 5-6 ай болуп калды. Не деген кайманаттын ээси бул? Ака. Кайманатта жараша бандит деп койду. Бандит деп кой. Сапсым Перский ака. Дерский экен да? Бандит. Тору бандит экен, караңыздар туғандар. Бул биринчи номердеги тайды көрүп турасыздар. Ден соолугуна жооппу? Ден соолугу бар жогу жайында ака. Ишип жеше. Сапсым. Сыртына чыгып кетиптир бирок, Мына көкүрөктөрүн караңыздар. Корозоңуз ака. Келен экен, а? Чоң ат көкүрөгү бар да. Бул кандай порода? Пародасы ака. Будумун дансек турган. Бужол менен данчактын каны бар. Бою канча азыр? Ака, шуну айтсам өлчөп көрмөдүм. Өлчөп көрбөдүңөр, а? Бирок, 60 бар. 60 чыгып калат. 60 чыгып калат. Жетип калышы мүмкүн, а? Бир тишин көрүп койбойлубу? Көрсөтөбү? Бандит. Так. Сапсым Перский. Бул көрсөткү эмес окшойт. Kim kesem açık görsün. Açık көрсөтө бересиң анда. Баасын айтамын, Набижан. Boğazına gel. Çalıştırıp. Aytama gel. Жабыштырып айт, а? Жабышкан жери канча? Жабышкан жери. 3300 dolar koydum aka. 3300 доллар, а? Жанагы хан деп чыгардың эле. Анын уже кетсе керек, а? Xon aka koyuldu sırası gitti. Коюлду кетти. Birinci çoğal adamı verdim aka. Жакшы. Yani giden çaldı. Реально чалып турду, а? Yaptırdı. Böyle rahmet aytты. Рахмат айтты. Yap yol geldi orada. Ha, болду. Бул деле Кудай кааласа рахмат айта турган тай экен менимче. Bunu tolka mis kere güreç kere. Үйрөтүш керек экен, тарбия керек экен алдыдачы. Sapsım Perski aka. Болду. Бандит. Набижан. Көртü astı jet. Oyun aytты tolka. Кеттик онда кийинкисин тартабыз тугандар. 3300 доллар менен алдыда жазып коем бардык доллар менен тугандар. Мына көрүңүздөр, бандит. Кеттик. Мына достор, кийинкиге келип калдык. Кийинки экинчи номердеги кара кашка караңыздар. Сындуу бир аттын маалыматын айтабыз тугандар. Бул дагы өзүңүздөр көрүп турган жаш ат экен, жылкы жаш экен достор. Бою бийик экен. Набижандан тугандар маалыматты мүнөздөмөнү алалы. Наби, эми бул чекчеген атың боюнча маалымат бер. Чоң ат экен бунун, а? Vaa bu da olsa öte çoğun at aka. А, Salatın kegele turgan bolsa aka, bir çoğun atı salatı var aka. бою канча ушу тапта? Bu da 65 tegere geliyor. 62 plus. 62 плюс, а? 62 plus. Ona ben 75 min aka. Кана ушундай турчу. Бунун жашы кандай ошондо? Жазга 2 жас болот aka. Жазга 2 жаш болот. Мына достор. Породасы бул Европа окшойт, а бир болсо. Atası Бул Европа. 2 жаш болот. Investor российский. Атасы Европа.
Mına o'tganda Jaqinda Ulug' Mirzo chiqarib berdi, million degan. He. O'sha meni buni otasi bir aka. Atası bir baba milyonlu. Enasi rossiyskiy. Ataları bir ha. Otalari bir aka. Okşaş ekan biroq demesi. Mına otni suratdagi kartina. Kartinka ekan ha. Kartinka aka. Mingi uyja mingi emas ba? Жаңа үйренч aka. Ha жаңы үйренчүк. Nest aka. Yaxshi nesta. Xohlasa kim olsa ham tarbiya qilib oladi da. Tarbiya qiladi, xudo xohlasa. Xohlasa. Biroq Mına dostlar. o'ta kuchli nesta. Hayvanatını ne deb qo'yding? Hayvanotlarga krasavchik deb qo'ydim. Krasavchik deb qo'yding. Mına dostlar. Bastırçı bir çurqab qo'ychi. Mana yoqqa ko'raylik ha. Mına dostlar. Krasavchikdan basgan bosiq orqanqi 2 fut og'ir ekan. Taqa qag'ilibdir ha. Taqa bor aka. Taqa bor. Basi kichkina uyratib qo'ydim, mingi qilib, atak zo'n tavallik aka. Aytqanlari krasavchik ekan turishi biroq. Sen o'zi nimasidan jarasha qo'yib o'xshaysan, Nabijon ha? Ha, otning xarakteriga jarasha. Xarakterine jarasha. Otni qarab qo'ydim aka. Ha, Bular ko'kratib qo'rasangiz aka. ko'proq. Bular qara. Jo'sh bu. Jo'sh aka. Jo'sha. Biroq putqo'l jangin aka. Bular polvon tuyoqdan ko'rinmi? Tuyoq. Tik tuyoqdan. Hech qanday ayib yo'q bu tuyog'ida. Jo'q aka. Shishigi yo'q ha. Kombayn o'rot. Appetit sapsim so'ldi aka. Appetit kombayn. Kombayn aka. Berganingiz jab qo'yadi. Jet aka. Ha. Отказ qilish yo'q aka. Отказ yo'q ha. Aka period. Jet. Demi bu jag'in aytdik emi. Bosin qancha deysiz? Osli aka, men ham o'ng yoqcha qolib aka. Men ham riskovat etdim. Yaxshi narsa bo'lsa olib chiqishga harakat qilamda. Aha. Ellarga olib chiqib, sotlab bu Allohdan bari yo'q. O, nasibda nasib. Nasib. Men ham riskovat qilib oldim aka. Aha. Qancha deysiz ham? Aka buni jaqin 7700 deb qo'ydim aka. 7700 qo'yib qo'yding ha? 700 ga qo'ydim. Ko'ruvchilar so'rashadi, xudo xolasa. $10,000, $15,000 aytish keragi yo'q. Mana qonlar. Arqanqi so'rulari, sanetlari barini to'g'ri sizga tartib ko'rsatayin. Qisqasi otda ayib yo'q ha? Ayb yo'q aka. Buni olgan odam minish kerak. Bo'ldi. Xudo xolasa 2 yildan keyin otda cho'ng'aya turgan жылқы ekan da. 7700 kam bo'ladi. 700 aka so'rashaveradi. So'rashaveradi ha? Ham ol aytilishilar bo'sada turadi. Aytilish bolasi. Kelish bolsa beriladi aka. Bu yoqda nasib aka. Nasib. Mana do'stlar, krasavchik ushlab bo'ldi. Ha? Xudoy aytib ela 1 million desam ham bo'laveradi. Sotish kerak. Sununa qarab ha? Sunni qarab turib. Ha. Otasi noq solishaversin, suratini tashlab beraman otasini. Enesini surati bor. Ha, tashlayverasizmi? Akazasi dokumentalniy aka. Ha. Xudo xolasa. Bo'ldi. Mana to'g'anlar. $7700. Sindu ekan, sinna so'z yo'q. Bunda so'z yo'q ekan, xudo xolasa. Mana mesela do'stlar, biz 3-otga kelib qoldik o'xshaydi. 3-otning tuzilishini men ko'rsatayin birinchi. Mana qashqasini qarangizlar. Qashqasi mana murning uchunda og'i bor ekan. Orqanqi o'ng butunda, sol butunda ikki oq, jana oldingi sol butunda. Nabijon, bu otning hadisga to'g'ri keladimi? Xudo xolasa toshda sho'lda aka. To'g'ri keladi. Inshaalloh to'g'ri keladi aka. Bu otning ma'lumotini aytaman. Qarag'ashqa. Bo'yicha aka, jash 4 yosh bo'ldi aka. 4 yosh. 4 yosh bo'ldi. Janasi ekindi. Jamoasi bo'ldi aka. Xudo xolasa. Ot ter bitishi barjo'g'i yaxshi aka. Buni endi zamonaga minib yuratib qo'ydi-da. Aha. Pasportda prezident aka. Ha, yemi minil ota bu. Endi minib. Ona qoptirib aka, birinchi taqam. Жаңы тақа. Birinchi taqa ekanda. Bu kelgan ot bu. Ova kelgan. Kelgan ot ha. Kelgan dedi. Mana do'stlar, Rossiyadan kelgan otning biri. Bu Orlovskiy emas ekan ha? Parodasi. Allohning qoni bor aka. Qani bor bu? Alloh mendan budyonning qoni bor-da. Bo'yi qancha, Nabijon? Bo'yi aka o'lchab ko'rdim toshda. Yo'q, 62 ustida. 62 usti. 65 bilan 62 o'rtasida. Qana bir sakirib minib qo'yish, Nabijon. Bir bostirib qo'yish. Qana? Oho. Nabijon, bu otning tez o'xshaydi ha? Tezmi? Mana do'stlar. Nabijonning 3-oti. Xushul o'zingizlar ko'rib turgan qarag'ashqa. Parodasi Orlov bilan Budonning org'ini deydi. Yo'q aka, bu sapsib jangil. To'l jangil bu ha? Sapsib jangil. Chop qo'ydi. Do'stim, yer kaltalik qilib turdi aka. Hozir aka, sovuq o'zi. O'ta jay. Turgan odam aka, keldi, minib sovuq ko'raveradi aka. Minib ko'rib chavot ha? Sapsib jangil aka. Jeshlari qanday? Jeshlari? Eshlar aka kombayn. Kombayn ha? Sapsib bo'ladi. Tuyoqlari tozami? Qo'li, densovlug aka, inshaalloh javob aka.
Жоқ. Кличкасы не? Кличкасы aka Геркулес. 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 Мына достар. Геркулес. Дагы тарбия керек экен да, значит, да? Тарбия керек. Басың қанша дейсің? Басын aka жауыз тұрып aka 4300 қоямын aka. 4300 доллар. Жауыз тұрып aka. Ha, болды. Мына достар, 4300 доллар. Дүниесін қойған aka. Геркулестің бағасы бағаланды. Туғанда сіздер баға беріп көріңіздер. Ат жаққан болса туғандар класс. Набижандың шыққан 3 аты қандай аттар екен? Комментарий жазабыз. Саудасына береке қалайыз туғандар. 4300, а? Охо. Ketті. Sen var. Mına dostlar, ben barıp kepkan alıp koyayım. Baldı. Ne yapacaksın kızdatta, ne yapacaksın? Ne yapacaksın anda? Sodana bereke. Atların küçüsünü çıkardın. Olmaz aka. Atlarga söz yok. Şu elga aka aytadım. Birinchidan Allah kuch quvvat bersin. Orza turishni nasib qilsin. Aha. Birjada bir keladi aka bu narsa. Shu bunisi zamonda o'tadi. Qo'ldan kelsa aka javobga yarasha достойный narsani chiqarish kerak-da. Достойный, качественный, а? Чтобы oxonadan norozi bo'lish kerak emas aka. Ova. Buni orqasidan aka qo'rg'on qozonim qayda o'tadi. Jahonma o'tadi. Ova. Durusida aka. Turu. Oxonadan saklashni bo'lish kerak aka. Addush atsersa bersa, bereke bo'ladi aka. Ең тура айттың. Содаңа берекемден Набижан, жақсы сөздер болды. Көрішкенге шейін туғандар аман болыңыздар. Сіздермен Муз ТВ каналы болды.